ikaw, masuko ka paninglag utang? Oo, oy, sa matagulay kwarta. Magulat ko no. Magulat ko no, gubayad ko. May kwarta. Dili lang sa kay bagagnaw nga kung inanay mo hangkuan, batasan. Siya man ang gapautang, sir. Iguro mo ko nangutan na. So sala pas nagpautang. Dala na niya nga gapautang siya na ako. Baga kinaw. Pero kung ikaw utangan, masuko sa kag di ka bayran. Masuko. Ngano ka nangutan ang mangutang ka na ako. Okay, tambagi ko na imong kaugalingon. Kung tambagan nga. Nahinay lang ta sa to kabagag na hong daring dapita. Ako ra ni igat over, sir. Okay, masuko kag paninglag utang? Masuko kung maldita sa lang maningil na kugutang. Unsa man gyud makapasuko nimo? Kanag kuad sir, kanag syagitan ko nga murag dako na jud kayo kanag utang kabubuton niya nga nangutang ko kana makabayad man ko. Ay lang ko gapuraha. Pero kung ikaw utangan, masuko sa kag di bayran. Di man ko maningil sir. Paabot ra man ko bayran. Pero unsa man ikay mas mauwaw ka maningil? Oh, pero di sa ko magpautang man ug laing tao kana ra man siya kaila. Wala nga watch mangutang na ako. Masuko ka paninglag utang? Depende sir sa case depende in a case to case basis. Unsay makapasuko nimo? Makapasukod na ko kay if ang maningil ako kay binastos bitaw og paningil like di nakabalo kung iyahang gawin siya naningil kung tao pa ba kung kanang walay humanity kana inana niya pagtrato niya sa pagpaningil sa nakautang kay mura nag ubos like second class citizen dili na tao bitaw something like that. Masuko ka kung paninglan og utang? Dili. Nga naman. Kay imuha man pod ng right nga mo bayad pod. Kung ikay utangan, nya dili ka bayran sa nangutang nimo, masuko ka? Dili ra pod. Utang na ko nimo. Kay naman ko'y uban nga mangutang nga for kuan makadang mga panginahanglan yun. Wow. Santa. Masuko magkag paninglan kag utang? Dili. Ano man? Mina ta utang usab. Dili kung ikay Sabi yun. Dili jadi kasuko. Dili na ta utang lagi. So bayad ka? Bayad. Kung ikaw, wala tang sitwasyon, ikay utangan dili ka bayaran. Masuko ka? Di ka po ko masuko. Ano man? Ako lang paninglong balik-balik. Masuko ka paninglan kag utang? Dili. Ano? Kay mangutang masad ta. Kung ikay utangan dili bayaran, suko ka? Kung ako'y utangan, di ko bayaran. Ato ko mangutan kanang katong mangutang pun siya di ingon sa nako nga ay nagbayad kay wala ka bayad nako. Balos-balos na. Oh, balos-balos lang ba? Ay utang nga.